Dino sio kuyeki vejichene mubanganite. Suni shabigita wa Emmanuel akuliju. Omonduno. Sambi jua idingi egolia mogodu ama well no to mosongia. Akulite suo yuwe mutwae. Abangane nago o wisi nza wewe mutwa na keni wisi mutwa lakini muibanga na itu iterani. Nendo mugolia woge thia gibeti ni joja guke kuwe wai. No ewe moyo. No aze ni sawa. Edhe ni wezi neza nenda kibeti jake kingethi na mundu ungi then ndakathi na chene lakini golela I mean ozongi ola for the right kana direct ni kana izuni dhabu na tiuseo ningi wethi na kibeti chene ni kido manda chaku kana oka manda mwetu edhe ni lazima odhiza wenda kibeti chene nundu aja we mume amanai kwekata kana waira kwekana na akata number 2 uketha jokibeti ni chaku juju ukwenda na tiwe ngethira mundu umeonge no wigwe moyo kendie na mundu ni kwati no asungika kango ukulya kulinga na mwiki wa kanisa ni usio kutumia P2 kana family planning na no udhoku wa P2 ni mwao ni kwati usune wegwe wala tu azeti P2 yeah twas a P2 of course ni ya fertilization de keke ndio be maneka manako mana ibidela yako itaba kwa mundu muka na ni nasia health wise onekana na ndo wa kanisa health wise tio sio kumezoea hata family planning method especially kumenywa saidi wa malaele kwa mwaka ndo ni ananga mundu muka ukethia ni a weekend na ukethia lawa isa kwenda mwana no tonya kwayo wane mwana aya ki Biblia twaisi maundu ma family planning ya tunengete akili ni kana tutethie in this life Biblia I think Biblia P2 ndia iko lakini generally family planning is delayed Biblia ni aiye baima kosa wewe so long as moyo umetumia kwa nia ndogo mwetumiane kana mubange cha mu spaces siana nesa ende P2 to the most recommended aiye nyendi recommend P2 okay mpenda wasichana ya sema sasa ni kule kindu kiuki kunito nesa ni lazima chumi kala kawasia ni lazima tunaizio kigonito nesa ona kuna nae wasia na ugumu ukita kunito nae nesa kiume kawasia kau ni kwati aume nitabe ka notion kedia wakena aume ukela kawasia kumundo akewe ona labda mundo nitawiki ukingi or I think aume ni maleta kwelo kana ila mundo mukawe ready ni withiana chukingi kulingana nondo we prepared na nyono gangulia pasa na madam ndiko nono dhokwe bawa mwikwateni akwasia amba umana ambe kunibanga nje kindu ki anamba obangula ndiko na there as long as dimo kwateni ezo mengi mundu akilazia kono wewe ibeka no wakaza ai ozumaniki woni kwate mwite talks izukarika streets by the way maze kana asia okwo kube saingi na nondo twenena na andu akamba maitu tuona na andu alange mate akamba na tio drika lo ukamba saingi na tio toa yange wana akamba tukewo sinduma makodho weta ugweli ni kana ulono ngai watumbie ulono ngai yombete akana ume tofauti na kwa mundu mukane kana withienda na umia ibindela wako mana na mundu ume no mpaka akaget wet ni lazima uthithuzu withiapo kitume ethio thithuzu ndwithiapo mundu ni wezi mundu ume ndalikambu na akakoma watuikata na alithanesa ale akololwa nesa eka akumia na amani mabika abandu akaua ikana akaboma na maukusiulika itau etuko akaua nundu ni wasiulika eka kumia na yu kumia gu kusioka nundu ni weka itau isu kana ni wa omegwa akakusioka akakotwa ni infection ninge yu eka yu mese wegoka kitume enda mundu wa omia imani se yu mindo liquid isusi amweti balance na yu bacteria ile sie dia amwe iso kazi obendoka sio motweki amawau kwa actually nienda kwasi kwa ome omuno mundu muka wololoa nundu wagu omuno actually we tayari na omuno kukwenda kwa wele kwigwa moyo ethani wathi na mundu muka wololo etenesa wathi no lote mololo unesa manya usi either muto wake ndwiba u agweti ogunenge mumina ne bezi ni sio musumbu kana bezi ni sio musumbu akili kana ndagweti uwagu ndio kufeel kwa mundu la wololo anesa no lo kufeel nesa no kukwigwa au mama iloko nanga mbi ila mewe mundu wololo yu akili obikabu
with the hoteleza wale kuiwa mwana ndo kwendeka lakini ninge ukewe anateleza muno ndawele ngini wewe mundu muka waku anololoa muno ndukongelele kila jaku saizu amba kwetela nundu iwacho kawongela yukala kakweka kwananga I think no be no zo tukatethania no zaidi by the way au memo mazi amundu mukani wololoye muno monde mama diko malageti ko alita kwamba kwetelanga ni momo lo aje zaidi mama waze momo akuniwe weta kuko kubi mundu alila kwamba udhio teno teka no tanika na withi ne bo manga ni wale mando technique no omono wale akuongelela by the way na ogetha na ndo mawete okweli mundu me ale akuongelela ne banda obanyaite wala wololo ni wole kana ogetha no wegwa alumwoneza ndo omemedede malumetwe lakini yuma igodi matete muno zaingiro mama itaisi nduiso mundu mwambiye mundu umendaka tete ikwa we munene wone we munini tiwa na yuko osha kuri nizimo wani yazino cia muthemba zunisi kuosha kunondo wa okanaje ukozoka umanie withi ayube kalo mundu ayambizo kwa labda niwende tena ndo anene kana niwenda anza forgetting that we niwe munini ukwiwa utekwene kana mbotete yaka umakai wewe bathiata bathizanga ngumuno nozo katambala mukabangolo beka laka mutwenike kalao bukana ita mundu umyogamba kutumia techniques cia guzio tenote yuwe tele banyanye by the way maze katongelela nazi mundu akamombitwe na nundu ningi wazia no matete na no tu matete ya really na ndio matete ya weto kweli akondo mombitwe mwe nindo dwe mweta mongeli undo mongeli umbitwe ni azungu mazia ni elastic ugetha ni kwa ama omuno na ni kwitungianizia omuno nangeleka ni panduvu pesela mwana imagine mwana wa baka kilo inya na kapita na itina wa mwana asiawa itina wa mwe mejele kokothela paisi okay ugetha no si okay ye baka wethi ayu mwana onge ukandeania nundu si ulondo akamombe 3 seasons ona uma maleta kwelewa nundu wetha na mundu uzo amino sia wibazi okayingi ukelewa wibazi okayingi wiko ngangana nake yu ama ne mailo mana be mundu muka munene ugethi ai anga ndibathugu bituku excess aye saingi you know mama nanga amongelela ugethi ni mananga giluminzele masi newe kilonki kwa mutui nikimanzite kwa TV na noko ni chaye kibya watene nini kiwa obuyu wagiwe la you know bo ukizukisia ulongi ni shabiki kulete ibetisie okay aje ibetisie nene siwe kana ine ndombingi wani sawa tu lakini nacha kuye kwa nduka aturabiutu andikia anela withi wa kwa mutu no hata kwa tona jene